Mayapayabak po kay kayungan. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula masalese ing kaya kayong face mask hanggang mayarya po ing misa. At agkatanla po ray malda na makyabe tamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Nakal po salamat. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, puryan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rostal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Senaida David, Aweka Cargo Services Incorporated, staff and employees, Marcos Dimobuyo and family, Chel Mario Nuki family, Jason Lester Pineda, Ludi and G. Dimalanta, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. and Team Lazatin, Aida Tumang, Ligaya Batak, Gilbert Batak, Delia Mendoza, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Marianihan Donors, HRP Chronicle, para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan de Loren Pamintuan, Neo Clyde Galang, para King Kayaduananda at Pamanantabe ng Banala Espiritu, the families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff, and mandated organizations, Mario Trinidad Lacetin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Bituin and family, Olivia Balatbat, Lucia Maneje, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Rodolfo and Leogardo Dizon and family, Joshua R.R. Larry Corpus, Edlex Maniago, para King Ligtas ng Pamaglakbe Hernan Sagum, para King Kapaldanan, Pamikakatawan ng Pong Espiritual ng Joy Espino and family, for good health and protection of Imang Aurin Bituin and family, Kyle Coro, Celi Capili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabelia, Kay and Jadi Diaz, Cara Fabelia and Greg Smith, Alex and Blair Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lubit Win and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob Demigilio, Rodi and Srihanko, Tracy and Stephen Natani Jaha, Shiena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Sel Liagono, para King Malalagwang Kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo and Lawrence Rosal San Pablo, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Gabriel Fabelia Sr., Lourdes Guadamor, Mark Presas, Aurora Cosme, Renato
M. Panganiban, Maria Antonio Narciso Reyes, Melinda Pelayo, Adela Coneze, Lucia Maneje, Alan Perez, at Ding Sablang Masakit, Nelia Natividad, Zacchaeus Blair Meneses, Ines Torres, ganakantala naman ding kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Monsignor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Father Marius Roque, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Berardo Miranda, Joscoro Senior and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Senior and Eusebia Ramirez, Gloria Roan Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Marian and Lizelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bong Keng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Simeon, Federico, Rodal Olea, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zet Alarde, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Roberto Wong Malyari, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Amado Layog Calma, Reynaldo Santos, Jaime Tuazon, Librada Natividad, Nolasco Natividad, Ronald Sanchez, Merardo Miranda, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocaldia Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Susette Evangelista, Michael Jarem Banayat, Carmelita Sapnu, Julieta Sapnu, Ines David, Nepomuceno David, Daisy David, Elsa Eduarte, Leia Kilat, Imelda Rolion, Edelber Di Malanta, Hilaria Di Malanta, Virginia David, Felisa Timbang, Emerenciana David, Maria Laksamana Agbayani, Joshua Caleb Lacson, Jose Singyan, Engracia Singyan, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Crisanto Samson, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Renato S. Pineda Sr., Elpidia Real, Remigio Pineda, Roel Quito, Domingo Chico, Sofia Chico, Wilfredo Lafuente, Wilma Lafuente, Ave Maria Lafuente, Marvy Corazon Dizon, Sharon Lissing, Nicolas Cruz, Belen Cruz, Enrique Cruz, Pedro Binondo, Teresita Binondo, Rustico Maglana, Sani Makabanti Sagkal, Nicasio Sagkal, Conchita Sagkal, Jeriel Dizon, Herman Basco, Jefferson Basco, Danilo Siozon,
Maria Espiritu, Pastor Espiritu, Redentor Espiritu, Primitivo Timbang, Mateo Timbang, Valentina Camacho, Gavino Manusig Sr., Cayetana Manusig, Gavino Manusig Jr., Luisa Manusig, Ronald Manusig, Gemma Bell Manusig, Victor Mendoza, Librada Natividad, Restituto de Gaspi, Rogelio Espino, Marcelino Dizon Sr., Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Flora Sun, Francisco Sun, Alfredo Lapos Sr., Hener Pamintuan, Teresita Lapos, pangaditala din sa Kaladwa, lalong-lalo na rin mga kailangan king pakalulo ng Ginoo. Ing magbisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanig pam poning anak ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning Ginotang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka antimurin. Bulan ning Mayo, bulan ning Indong Birhen Maria. At nganing aldoy ti magumpisan niya po ing bulan ning Mayo. Antimurin iting May 1, piyesta ng San Jose,
the worker. Ito pong March 19, piyesta ng San Jose, anting esposo na ng Birhen Maria. At ngayon po, Saint Joseph, the worker. Inyapin, iyay patrunda dingega na ganang talapagobra. Apusan tayo sana, San Jose, king kayang kamanalan, metong yang banal na tao, sung banal ka, ganaganagagawan mo para kingapong Ginoo. Kamamirait, mulolokwan in kaya kang obra. You serve God by your work. Nya istong nanuman po yung obra mo, kailangan gawan mo king kapamilatanan ng lugod mo, king apong Ginoo. Nya istong magobra ka, kailangan samasnan mo. Kamamirahit, uling maging banalta mo muna naman, king kapamilatana ning kakatamong obra. Sisyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, lalong-lalo na yung kakulangan tamong king pamagobra. Sisyanta mo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pepatawaran mi Pedro king pamaglingad na keka, at bitasam mo kayang binalik mo ni king lugod mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, king babaeng palpikasalang dela rakeka, banatulan bitasam, ingkayang iya kinondena, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, dinatangka king kaya kaming yatu, banatulan mo kami, none pagdala mo keng biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo, patawaran mo laring sablaming kasalanan, at ibalik mo kami king lugod mo, at layong palalaman iti, antabayan mo kami, papunta king biye, alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamang mo. Oy pamingat syuban mo, pagmulaning sablang katutuan, misaning metong abalayan ay atsuking karlumduman, mekirandam yaking kaya kang amano, at ikyaning kaya kang anak habang mibabangon niyang iba't king kutkutan. Pakiramdaman mo yung panalangin na niting bayong bayit na balayan, at pasik naman may kaya kang Santa Iglesia, bana apakibatan ng ngaus mo, mibangon kaya sana at makalwal king sala ning aldo, ban makalakad king kaya kang harapan, angga king munak ning alanangga, itiadwan mi kaya kang king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ring dapat daring apostol. Pengot na nala ning pekapon ding pari ring apostol. Nga na karela, maigpit da kayong tintuan, king tuknang na kayang tuturo, tungkol king lagyo ning taong iti. Lawan nyo nung nano ing kaya kayong depat. Kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ing kaya kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami, ing pangamatena. Nga nang may kibat Pedro at ding aliwang apostol, kailangan ing pamintuan mi, ya ing Diyos at aliwa ring tao. Ing Diyos daring kaya katamong makatwa, pepasubyaning mi i Jesus. Kay ba't yang pinako king krus? Tinasnay ning Diyos king dane ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas daring tao. Ban kanita, mika oportunidad lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bage at antimurin ing Espiritu Santo, ing regalong babiyan ng Diyos karing mapaminto kaya. Tintuan da lang, ena magsalitang pasibayaw king lagyo ng Jesus, at layon da na lang binulos. Meko lang kitmuan tula ring apostol, king harapan ning konseho, uling ila may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. pupuryanda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupuryanda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepaing tulo, ing tumula laking kakong kabigwan, ding ka na kong kalaban. O Ginoo, linigtas may biye ko, king kamatayan. Emo ko'y nabe karing padulong da, king kutkutan. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayan kapuryan ng Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwan pasalamat king lagyo ng banal. Saguli mo ing kayang mua, kabang-kaba ing kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapat datang ing tula. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa, O Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, sopan mo ko, inalilan mong pamanerak, ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pamamasang ibat king libro ning kapahayagan. Ako, Juan, mi kametong kong pamipatilip at dindam ko ing siwala daring dakal at laksa-laksang anghel.
makapaduro laking trono, karing apat ang mabielelangan at karing makatwa, ngarang magkantang masikan. Ing korderong petera, karapat dapat yan taggap upaya, tibandyan, kabyasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. At dindam ko lang magkanta ring lelangan, aatyo banwa, king yato, king lalam ning yato, at ding atyo kin dagat, ding sablang lelangan, king mabilog asikluban. King makaluklok kin trono, at king kordero, miyabye indangal, ligaya, kapurian, at upaya, ang gaking kapilan paman. Ngarang nekibat ding apat ang mabielelangan, amen, at migsakabla ring makatwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kristo sinubli na yung bebye, ing ginuring sablang lelangan, pepakit siyang pakalulu, karing sablang balayan. Ingino manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Gido. Pasibayang pepakit Jesus karing alagad na king pampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya king antikaniting paralan. Miyabe-yabe lari Simon Pedro, Tomas, Nathaniel ataw Cana, Galilea, ingat ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro Karela, manasan ko, tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro, mekola at sinakeking bangka, dapat alalang arakap nanuman asan, king kabukas ay itaw. Inyang saslag ni Ingaldo, at Jesus king pampang, dapat ere akilala, ring alagad king ya Jesus, nga nakarela, anak, atin kayong ikwa, ala, ngarang mekibat, sinabi na karela, ibaldugye ing lambat, king dane ng wanan ning bangka, at manikwa kayo. Bildog de ing lambat, at ere agyong isaka, uli na ning keraklan dingasan. Nga na ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, ya ingino. Panandam ng Simon Pedro, kingya pala ingino, sinulod na ingimalana, uling lubasya, at linuksuya king danum. Dapot sinadsad lang makabangka king pampang, ding aliwang alagad, at guguyod de ing lambat amipnong asan.
ela masyadong malawot kimpampang mga dinalan ayabdamu ing dayura. Kasakaraking pampang menakit lang uling amibabaya at asan ang makaderang ampong tinape nga ng Jesus karela. Magdala kayong mapilan keni karingasan aara kapyo. Inya sinakeya king bangka i Simon Pedro at ginuyod ne papunta king pampang ing lambat amipnong mga ragul ayasan. Dinalan la at 50 e ganagana. Eya mesira ing lambat agyang marakala nga ng Jesus karela. Me kayo keni at magalmusal kayo. Dapat alam metong man karela ami ngangas kinutang kaya nung ninuya uling balura king yang ing Ginoo. Linapit si Jesus at kinuwani ing tinape at binyene karela at ang timurin ding asan. Iti ing katlong pamipakit ng Jesus karingalagad kaibat ng sinubling mebye. Inyang magalmusal na lang kitna ning Jesus i Simon Pedro ngana. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko migit karene. Wa Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro, sinabi ng Jesus, pakanan mo la, ring ka na kong biserong tupa. Kitang ng kaduang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may kibat si Pedro. Wa Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus, ingatan mo la ring tupa ko. Kitang naking katlungok do, Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong ko si Pedro, uling may katatlo na kitang kaluguran mo ko. At may kibat siya, Ginoo, balo mo ing sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la ring tupa ko. Ing katutuan sa sabihan ko keka, inyang kayanakan ka, ikay mibablas king sarili mo, at lalakad ka nung kabisang munta. Potang matwa ka, iatsyat mo la ring gamat mo, at aliwaya ing miblas keka, at ing midala keka, king lugal, a ekabisang munta. Sinabi na itiban ipabalo na nung makananuyang mate i Pedro at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus, tuki ka kanako. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak ning Diyos po kaya kayungan. Ay payabak po. Good morning po kareng at karing karelang pibale-bale. Makiyagong mag-participate kaniting Santa Misa. Kaiba na po ning kanakong homilya in dakla po rin ning kakatamong officers Parish Youth Ministry. Youth la po rin kayo may yuyot na kayo. Amen. Itamo may yuyot tana, dene yut lang. Ila pong manalili kaya katamo rin. Anyapin, kailangan din kaya kayong anak, iabeyo po keng youth ministry. Kailangan itamungan, sumuyo tamo king Ginoo, asinubling mebye. Balang bininyagan, kailangan po magobraya, susuyuya, king Diyos at karing kaparan tao. Susuyuan tayo ing Diyos, king kapamilatanan ing kakatamong pamagobra. Maging aktibo tamo po king kakatamong parokya. Dinganak yu, pero nung ding pengari la susuyo, makanano lang sumuyo, renganak. Turuyo po nung makananong sumuyo,
Inyang sinabi na ning Ginoo, ume kayo mabilugayato, ipanaraling maya pabalita, karing sablang bansa, mo po may address ita karing alagad na, karing apostol, no neking balang metong kaya katamo. Introduction niya pa mo po ini, gatapot ang alas 12 keni. So, ing ebanghelyo po ngeni, katlune ing pamipakit ng Yesus, kaibat ng sinubling mebye. Pepakit siya kang Maria Magdalena, enetang bingakilala, balana, hardinero ya. Pepakit siya karetang adwan ng alagad a papunta Emmaus, a mesira na lug. Akilala reking pamamirasong tinape. Ngeniking katlo, yapin po yung ebanghelyong binasa ko. Manasan ko nga ng San Pedro, kay ba't nanita tinukila po rening mapilan karing alagad ng Jesus. Kay ba't nanita menasan na kabukas alalang ikwa. Jesus, inyang mag-abak na sa slab na ingaldo, ikide king pampang. Kay ba't nanita sinabi na, ibaldugye king dane ng wanan ing lambat. Dane ng wanan ing bangka. Kay ba't na po nita, bildugde, inyang ni Sakare ing lambat. Karakalda, ikwa. 153 mga ragulayasan. Pero itang lambat, agyam pa pong dakala ikwa, ing lambat e pumesira. So, akilala din kaya katamong Ginoo. Atlong beses pepakit siya, pero tambing akilala, uling ing Ginoo, Jesus has now a glorified body nga ng Saint Paul. Malamon anyang minaliway aske. May tambing akilala ing Ginoo. Nung iya mo magsalita, o kaya kitang dapat na, kalupa na ning pamamirasong tinape, may akilala ing Ginoo. Anya pining kasalpantayanan, metong yapong kalam, metong yang regalo, it is a gift from God. Faith is a gift of God. Kay ba't nanita, sinakarya po yung bangka, i-explain po niya mo po itang dakala ikwa, 153. O ba't sinulat ng San Juan ito? In 153, at inyang kabaldugan kang Saint Augustine, at inyang kabaldugan kang Saint Jerome, ibiyak niya mo po itang kang Saint Jerome. Itang 153, mga ragulayasan, ilapin kanu ding bansa mabilog ayato. Kaybat itang lambat, itang net, yapin puing ing Santa Iglesia, the Church, the Catholic Church, ding ganaganang bansa, mipagyula, king lambat, king Santa Iglesia. Matipon lang, ding ganaganang bansa, mabilog ayato, matipon lang, king Santa Iglesia. Itang net, iapining Santa Iglesia, detangasan, ilapin ding miyay luwang bansa, pepakin na pong San Juan, the universality of the church. Anyapin mayaus tamong katoliko, Catholicity, buri ng sabyan, universal, mabilog ayato, akit ming Santa Iglesia, monta kaking Russia, ating katoliko, monta kaking Ukraine, ating katoliko, monta kaking Europe, king Germany, king Belgium, king Netherlands, king France, atin pong katoliko, monta kaking Asia, ating katoliko, o yan po, no karing kaman munta, ating katoliko. The universality of the church. Kadwa po, the second part na ning ebanghelyo, anyang magalmusal na lang. Jesus kinonfront ni Saint Peter.
Saint Peter po yung mumunang diling Santo Papa. Yung mumunang leader, the visible head of the church, uling Kristo, paitas siya banwa, at lakwane po yung Santa Iglesia. Kailangan natin niyang leader. Lawen niyo po, pengot na ni Simon Pedro. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git ka rin eh. May katatlo na po kitang, Simon, kaluguran mo ko. Potanging metong lalaki, kaya bining girlfriend na, magdalayang singsing, siklaw dya kaya ngarapan na, will you marry me? Nga na. O na kaya kukutang, do you love me? Sana nga na pang makanyan. O tami pakarineya mo. Tambing yang will you marry me? Nga na. Apo? Jesus, may katatlo na pukit nan San Pedro. Bakit may katatlo? To wipe out the memory of the threefold denial of Saint Peter. May katatlo na lingad. Ewari sinabi na, San Pedro, lakwan da ka, ringega na gana, pero ikay da kalakwan nga ng San Pedro. Pero lawen nyo sinabi ng Jesus, iilingad mo kung makatatlo, lingad ne pong may katatlo, to wipe out the threefold denial, kailangan ating declaration of threefold declaration of love. Uling kening anyang kutnanen tinamong sasabihan Jesus, palagyak lawen niyo po ne, do you love me nga na? O tenesimbatan, Pedro, o ba't lingad mo kung may katatlo? Na po sinabing Jesus ito. Balo ng San Pedro, kaluguran ni Jesus, kaluguran ni San Pedro. Kitnaning may katatlo, do you love me? Yes, I love you. Kasi po, makanano mangitubod San Pedro nung ine kaluguran ni Jesus. May malyaring itubod, in alag lugod, inyapin kitnaning may katatlo. Po? Do you love me? Por meron po yung kutang na nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, migit ka rin eh. Do you love me more than this? Nino po retang more than this? Do you love me more than your family? Do you love me more than this feast? Do you love me more than these boats? Do you love me more than this net? Do you love me more than your fellow fishermen? O ini po yung kukutang nga kaluguran mo kumigit king pamilya mo. Kasi po nung may kaluguran ni Jesus, nakaitubod, nakadinan misyon, nyahi kayong kayanakan, itamungan po, makanyanya ing kukutang na ning Ginoo kaya katamo, aliwa mo ka rin alagad na, no neba ng metong at metong kaya katamo, do you love me? Kaluguran mo ko, migit ka rin eh. Kaluguran mo ko, migit ka rin pamilya mo. Uling nung kaluguran migit ka rin pamilya mo, kamalyaring sumuyo. Nung kaluguran may Jesus, agyang nanong oras, alakwan mo lang. Inyapin po kitang nakang Simon Pedro, do you love me more than this? Yes. Balo mo Ginoo, king kaluguran da ka. Nano pong sinabi ng Jesus sa niyang damdaman ita, kaluguran da ka. Pakanan mo ring tupa ko. Feed my sheep. May malyaring itubod ing alam lugod. At kaibat ng dimdam Jesus ito, kalugurane kanitang nasabihan,
feed, pakanan mula ring tupa ko. At kadwa ng kutang kaluguran mo ko nga nanamoy. The relationship between Jesus and Saint Peter. Nepo, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Then tend my sheep. Ingatan mo lang ding tupa ko. At katlo po makanyan muna naman, Simon Pedro, kaluguran mo ko, balo mo Ginoo, may nandaman niya Simon Pedro niyang lungkutang, balo mo Ginoo, king kaluguran da ka, nanong peki ba ng Jesus, pakanan mo lang ding tupa ko. Ulit-ulitan ko po, may malyaring itubod, ing alam, lugot. Malyaring magobra, malyaring sumuyo, kang Kristo nung alakang lugot. At itang anyang sinabi ng I love you, then prove your love. Nano'y pruweba na, ning lugod mo kanako. So love brought him to a task. Love brought him to a mission. But love also brought him to his crucifixion. May panyapin ni San Pedro, uling kaluguran ni Jesus, di natanging panawon, Petere, at anyang patende pinakure king krus, San Pedro, makabaligtad. Ding bitis na atilo keng babo, imbuntok na tsukeng lalam, ulang niya ko karapat dapat mate, kalupa na ning kanapong Ginoo. Tandaan tamo po, yes, to love is a privilege, and at the same time, it is also a responsibility. To love is to sacrifice. Nyay kayong kayanakan, oras tinango kayo keni, makasadya kayong dumalan kasakitan. Mayan ing lulugod. Gustong linugod ka kingapong makasadya mong idaw ning bemo. Nyapin sinabi na, do you love me more than this? Do you love me more than your families? Kaluguran mo ko, migit king pamilya mo, uli niya ka makasuyo nung mas kaluguran mo la ring pamilya mo. Kailangan number 1 niya Jesus. Yan panemo muna. Nyay kayo pong talasawa, number 2 ya mo yung asawa yu. Puwata nga, pakipate niya yung asawa yu. Number 2 ko mo pala. Ing number 1 po king biyo. Yapin, Jesus. Pero itong maging number 1 ni Jesus, lalo meng luguran ing asawa mo. May tatawli. Natakal po salamat na yung Aldo Domingo sisimba kayo. Papakit siyo king ni Jesus, yung number 1 king biyo, magsakripisyo tam. Dakala po rin yung magsakripisyo. Uling, erepa, kaluguran, Jesus. Oras liguran me, kailangan makasadya kang dumalan kasakitan. Ken tutuking Domingo, 4th Sunday of Easter, tungkol ya po ken the Good Shepherd. Jesus ing mayak apastol. Ken tutuking Domingo, panayan dako po, pag-aralan tayo, Jesus ing mayak apastol. Amen. Ipasiyag tamong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, agpang may lubos mayupaya, linalang king banwa ang pongyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang nuan na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato,
ni Paco King Cruz, Mete, at ni Kutkut. Tini Paya Karing Mete, King Katlungaldo, Sinubliang Mebye, Pepaytas Yabanwo, Bakaluklok Wananing Diyos, Igpang Lubos Mayupaya, Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye, ang pong menga mate. Sasalpan tayo kuking banal ay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang bie ding mete, at king bie alananga. Amen. Luklo kayo po sagli. Ing youth advisor Ausano Lagyu, ding elected PYM officers. Let those who will be commissioned as officers of the Parish Youth Ministry of Holy Rosary please come forward. Youth Ministry on Social Communications, Chelsea Recaros. Youth Ministry on Animation, Marlon Kiambao from the Blessed Sacrament Organization. Youth Ministry on Service, Monica Christine Cabalya from San Jose Chapel. Youth Ministry on Formation, Kim Katakutan from San Vicente Chapel. Youth Ministry on Liturgy, Jomar Pangan from Divine Majesty Male Choir. Youth Auditor, Cherilyn Guevara from Santo Rosario Chapel. Youth Treasurer, Bea Marie Baracchio from San Vicente Chapel. Youth Secretary, Carita Joven from San Vicente Chapel. Parish Youth Coordinator, Aaron Pineda from Servants of the Lord Choir. And Parish Youth Leader, we have Nerwin John Suba from Santo Rosario Chapel. Oren ipureng officers, many patanla karing barangays at sakop na po ning parokya. You have, my dear officers, you have worked to bring the light of Christ to our parish. Each of you has been called from the parish community to serve as a member of the parish youth ministry and as ministry heads. And so therefore, do you accept the responsibilities of parish leadership that we place on you? Will you strive to be more like Christ so that you will be better able to serve His people? May God bless and sustain you in the work you have taken on for this parish community. Be a beacon of light in the life of the church. Christ is the light of the world. Your task is to walk in the light of Christ and to share it with others. May this candle remind you of our mission to light the light of Christ shine out for all to see. Today, we ask God to bless abundantly these young people of the parish youth ministry as they continue their service in our parish. Now please raise your right hand and repeat after me and recite the oath of office. I state your name, Nerwin John Suba, having been elected as, state your position, Parish Youth Leader of the parish youth ministry, of the Parish Youth Ministry, do hereby do hereby solemnly pledge solemnly pledge that I will faithfully discharge my duties that I will faithfully discharge my duties and responsibilities to the best of my ability, to the best of my ability, that I will uphold the Constitution
that I will uphold the Constitution and bylaws and bylaws of the Parish Youth Ministry, of the Parish Youth Ministry, that I will abide by the provisions of the Roman Catholic Church, that I will abide by the provisions of the Roman Catholic Church, to which we belong, to which we belong, that I will lead not for my own recognition and glory, that I will lead not for my own recognition and glory, but as servants of everybody, but as servants of everybody, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Let us pray. God of glory, your beloved Son has shown us that true worship comes from humble and contrite hearts. Bless our brothers and sisters who have responded to the needs of our parish and wish to commit themselves to the service of or as youth ministers. Grant that their ministry may be fruitful and our worship pleasing in your sight. Generously send your spirit of wisdom, courage, and understanding on your servants so that they may worthily fulfill the task entrusted to them. May the good Lord, may the good you have begun in them, with them, and through them, be sustained and be brought to a successful end, that in all things you may be glorified. This we ask you through Christ our Lord. Amen. Brothers and sisters, I now present to you the newly installed officers of the Parish Youth Ministry. Palakpakan tala po. Talakad tamo para king panalangin ding malda. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo para karing sablang patutukeya. King karelang biye, lalong-lalo na dating kayanakan, at nga tamo pong sumabi, sinubling mebiye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, ding apostol mo, menasanla ke bukas at alalang arakap. Papanatilyan mo intetagan ding sablamong apostol, ngening kasalukuyan amagobrang balamuwari alang bunga, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, era ka akilala ring apostol, maralas, emi akakit ing atyuka, dinan mo kaming kamalayan, ing atyukang kayabe mi, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, ngening kasalukuyan, ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo, karintaong ibat king mabilog ayato. Emo ipahintulot, ing agisiya ing lambat, nune, dinan mong lugal ding sabla, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, antimurin ngening kasalukuyan, karindakal alugal, dintubod mo, mi babalan lang, magsalita king lagyo mo. Pamintuan da kasana rin kekang talapatutu, imbes na rin tao, at ipanaral deng alang takot ing kekang amano,
Ipanalangin mi keka, O Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ring alagad mo, usigan dala naman ngening kasalukuyan. Yugsero ring sukulan, yugsero king sukulan at labis panasakitan. Dinan mong tedagan maging tapat at nibata king karelang kasakitan, kambening ning tula, ipanalangin mi keka, O Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ding komunidad ning Kristiyana, kaya bening kabilugan alelangan, at danandakasanang ligaya, dangal at kapuryan, ipanalangin mi keka, O Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang magdula, para king metong akatungkulan, ngening daratang a eleksyon, magobra lasanang tapat king kasuyuan da king katamong balen, ampon bansa, antimonong makananuyang sinuyong tapat isa Jose, ing igpang talayingat ning sinubli tamong mebye a Ginoo, ipanalangin tamo king Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, mayap ing atsuke keting kayabe mo, ikaing kya kaming sikanan at tula, ngenit manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo kapatad, maiting kakatamang dabon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kekang Santa Iglesia, ing maragulatulang pikalog mo kaya kami,
mirasana king kayang kaganapan karinbanwa, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili kaya kayo, At keka antimurin. iyat nayo ring pusoyo, Makayat na loo king Gino. pasalamatan tayong Diyos aginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya, iya pamurin ing kaya kaming pari, Inka kaming talapamilatan, aparating paraking kapakanan mi. Kristo yung biktima aena mate kapilanman, ing kordero amisan metena, mabibiyaya manggaman king alananga. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayuning mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karinbanwa, daralit daing kaya kang ligaya, layon makiabe kami kinalantok ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming magkantang. Tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sanglub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebi ning anak mo, darang mi kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuam mo, kingi kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yu king lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ading sablang diakono, ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya biyanang Maria ing Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan manggaman king alananga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, alinigtas na ning ginong sinubling mebye, ikanta tayo po'ing panalangin at tiruna kaya katang. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi,
banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimo rin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan, kapayapan po. O ning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ing kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po karing paraking organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pestuyo. Para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsiyat laring palad o gamat. Para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklog king panalangin. Ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka balamu wari at yuka ka rin, at pakisang metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan meng mipnong ganaka, ingkya kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning Paskwa, idala mo ke sana king ligay ning pamanyobling miye, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo po, panalangin para king halalan. Manalangin tamo ban king darat ang pambansa, ampong panglokal halalan, ing tunay ang magari, ing kaburian ng Diyos, amamantabi karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasikman, ampong sabwatan, ban makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kailan malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya miying gawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, ing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampong may na ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamanyese king kalikasan, aliyam milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yang mamiyadalan king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tao mo, pastul ning kaladwami ang pong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika, ing pigkalub mo kaya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ang pong dagul king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami. Manano na sanang yung pamanantabi mo king politika, para karing botante ang pong kandidato, mamiya parangal king mal alagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tamo po sagli, atin pong bisang makipagsalita kaya katamo, at palagi ko kakilayloy naman, ibeke po kaya kayong yan ni Father Meng. Pasbay po maya pa abak po kay kayungan. So para po karetang ngayon na po makakilala po ka na ako, pakilala kaya po yung sarili ko. Ako po yung Reverend Father Elmer Salonga. Kasalukuyan ko pong parish priest na ning Holy Rosary Parish, Bulacus, Masantol, Pampanga. Migi ko pong chaplain na po ning Holy Angel University, at the same time, resident priest na po ning Pisambang Maragul, ay niyang 2013 to 2016. Kayagnan kaya po kanita i-Bishop Ambu, Father Nitoy, ang papapoy Father Chris Beltran. So, atyo kami po ngini-kini, kaya ba ako po rin kaya kami pong PPC, bang lumapit po kaya kayo manyawad pong sawop. Uli po ngin kaya kami pong parokya po kayong Bulacus, uling makapadurot kaya pong ilog, makapadurot kaya pong danom, aldot kauran po makalbugya po ingke kami pong kumbento. So kaya po ay isipan mi na pagawa miya po ingke kami pong kumbento. Medyo maragol po yung gastos po magpagawa po ka rin. Kasi po babangka pa po ing gamit, ing semento, ing hollow blocks, kaya po medyo maragul. Kaya po lalapit kaya kayo bang kanita, aso pa nyo kaya po.
O, nung ala na ko man po dadalang cash po ngeni, pwede naman po ing cheque. Nung ala ko pong cheque, hanggang po rin alahas siyo, pwede naman po. Nung ala po rin alahas siyo, pustiso po, pwede mo rin po. At the same time po, magtinda kami pong produkto na ningke kami pong lugar. Magtinda kami pong special suka. So bakit po special ya? Kasi po ako po mismo ing titimpla, ako po mismo ing gagawa. So sana po asopan nyo kami po bang kanita, apayari miya po ingke kami pong kumbento. Hanggang ang metong niya mo pong boti, sana makasali kayo. Bang kanita naman po, mina po ibalik pa si bayo po keng bulakos, ibang kami pa po ito, malunos na kumang po kay kami. So, siguraduhan niyo po na parati ko pong kayabe, king kanako pong misa, parati ko pong pangadi. So, pasibayo po, dakal-dakal pong salamat at maya pa oras po kay kayo ngayon. Palakpakan tayo po Father Meng. O yan po yung may kibat kang Kristo. Pari kami, kay ba't magtinda kero kung aslam? O nung atsuke ken wala na kaya man magtinda eh. Kaya beya po ini, do you love me? Ne? Ingatan me, pakanan mo ring tupa ko. Nung kanya mong waliwa pong meng, yan magtindang aslam. Ngayon rugo, pariya magtinda yung aslam. So, dakal po salamat ka ring babiye. There is more joy in giving than in receiving. Mas masantinging babiye kesa aking tatanggap. Nga na punitang Italian proverb, he who gives quickly gives twice. Potang babiye ka, ne? Agpangking pamangailangan, doble po yung babiyayo. Potang babiya kayo, ne? Niya mas masantinging babiya kaya sa akin magpalimos. Bisa ko magpalimos, o ko bisa. Masakit po yung BMI, ne? Gulutan mo yung comfort, gulutan mo yung gana-gana. So, dakal po salamat kaya kayo, dakal po salamat na pong meng. In katunayan, don't look that as an expense, but look at it as a blessing. Mas masantinging babi, ing babi kaya sa akin tatanggap nga tamo. Ikay pong meme, kayo lalawan ng ting expense on your part. Look at it as a blessing. The more you give, the more you will receive. And ako, paboreni nga pong Ginoo, may papanyaw tamo po, ne? Dakal po salamat kaya kayo. So, baluta mo po ngening bulaning Mayo, bulaning Birhen, at tintamong devotion king Birhen Maria, imbes na sampaga, ing pamiyeta mo, o ini po, at sinakeni. Yapining gawan tamong pasibayo tang community pantry, ipamiyeta mo muna naman karing aliwa, karing kapatid tamong mas mangailangan. At iti po balutanin, mag-share tamo. In kakatamong si share, yapin po yung titipunan tamo king banwa. Tumipan kayong pibandyan king banwa nga na ning Ginoo. Niya yung kakatamong babiye, iya po yung titipunan tamo king banwa. In tunay tamong pibandyan, aluwa itang makabangko. Aluwa po ita. In tunay tamong pibandyan niya pinitang pamiyeta mo. Love is a noble act of self-giving. The more you give, the more you receive. Yes, you give, ating mamakuke ka. Puwat ang ating mamakuke ka, you just end up complete. Puwat ang memye ka, lalo na kang dinan ni nga pong Ginoo. Kadwa po, office holiday, ken pong Martis, Eidul Pitir, alata mo pong opisina, ken kakatamong parokya, may balik po yung office hours, regular office hours, ken May 4 Wednesday. At kaibat po, ko po mama ko nung ilawen itang aslam ketan hanggang lawen yun mo. Pero nung makasali kayo,
Sali kayo po nanting saw tamo na mo kangapong meng. Itang melakwang kanini sa luwang kungan. Sa luwang kungan. Mga minom na kami mong aslam ni Apong Meng. So kaya kayo po, dakala salamat. Talakad tamo, ingino manatili kaya kayo. At keka antimorin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umetana king kapayapan. Salamat King Diyos. Para apanitilian tamo, ing ustong laot, king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding aserets, ituruda po kaya katamo ing ustong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban. Dakala salamat po.